Wesifazane owaye out owaye konomnyusiso sevele waqedela kushomo mina wavele lo sisi owaye wathi wozani nibone ongitsheleko isahle sokwehlela sizophoqa ukuthi wozani. Lento ezokwenzeka kuwe ivangeli lamandla elizophoqa nalabo ababefungile ukuthi indaba kaJesu azoyingeniswa isimo sakho sizobaphoqa. Bethi nawe pho ngifuna bonke laba abesebelahla amanathi yabona beselahla amabhawuti ethi noma isonto lingefasi balahla bawaqoqe. Bonke laba khona labo sisiya babona abanye bakhona laba sebenzisile asebethi ngikhulisela umntanami isimo lesesikwenza ukuthi ulungu nje awulungile unjalo wena ikhathi uzobona ukuthi ubani kanti wena. Amen. Ngiyabingelela Prophet. Into yenza kube sengathi ngiqatheka njengephelele imhlophe into eneyiswa la maphakathi. Bazalwane. Amen. uNkulunkulu menzele isimanga. Ukuzalwa indoda. Zokhuluma into abanye abangayi-understand kahle, abanye abayizwa kahle. Mhlambe nawe mprofethi nawe lethi the prophetess of Rose ngikuyizwa wena uyena umzali waleli bandla, wena umbelethisi ukhona bezingafela emanyongeni shakana abanye abantu baze befuna ukuzenza umbelethi bengawazi amandla okuba umbelethisi makhulu kangakanani. Lento yokuthi bekhona umbelethisi uma ufuna ukuba ngizikhona ayibakwa lento ziyafa ezinye ingane zibulawa ukuthi ubefuna ukubeletha kwasho ukuthi uhlobo lengane azoyibeletha inkulu ngangoba udinga umsizi ozombelethisa. You are not a founder of this church, but ngaphandle kwakho abalikho. Awabi mabila ma-founder liki ibandla elizalwa amawele. Kodwa khona umuntu etle ndoda mayisikho umlothayi amaphosa lapha ethi I'm sick and tired. Ethi baba xolisa ukushumayeza sishadile. Nezwe ngiyila ngofunda ivesi elithi masexos uba mndeni wakho. Ngeke nibaba lelo vesi angikushumayezi, ngeke nginawo amandla okushumayeza. Ngiyaxoxela nje. Ngiyazona wazamavesi amaningi nangcono namakhulu, kodwa ngilelo nje ngithi ngeke umuntu kaNkulunkulu kufikela khona mase bekhuluma izinto serious
ulimi lukahani nosweetheart alusebenzi. Esesimeni sobungilosi umama lo ukuthi ubaba noma into ebesethi iphelile ayithathe serious, ngoba khona izinto la kukhulunywa khona phela osweetheart no honey no baby, umama amele ubungilosi ukuthi no muntu wasezulwini, wena usayibona into eyenzekayo kodwa mina ngiyayibona. Ungeke ni uphikelele usalumane usuqhubeka ngoba ngiyezwa mina ukuthi khona bezoqhubeka. Esedla ama-benefit okuhlala la eduze kwakhe, ahlale la eduze kwemoto ayidrayiva. Futhi sisimfuna ukutshela, I prophesy upon your life in Jesus' name. Kuncane osakubonela uThixo usazokugila igoda empandleni. Usazokugila igoda empandleni serious, uyoshuthi kasho. Mina ngaza ama-storms edlule kuwo le ndoda, amanye thinta inyama yayo. Abanye benu ngaba bambonanga la, khona bake bafika bamjova ngopoison, lwaphenduka ulimi lwa green, belwa nento kaNkulunkulu. Ingakabikho kuleli izinga, besethuswa ukuzwa, besethuswa nje ukuzwa, besethuswa ukuzwa lindindizela. Khona abantu abalizwa lindindizela ukuthi libi lindindizela lingakade laba bantu balizwa lindindizela lindindizelela kude kodwa libi. Uzomama sebethi thulani washini batshelinga balezi isakude bali thulani washini kuze umoya ongathi uthi ophephula inkunku ibona amaphike evuleka so bayibona omama uzoze beshaya othayela beshaya indishe indala kuthiwa libi lizakala. Khona abantu abakwazi, khona babelibona ngoba bayabona nalaba bantu, sibona nje nabo bayabona. Bathi lento singayicima kanjani? Siyicima ingakavuthi ngoba isigulisa nje sizwa. Ngiyabazwela bonke abantu abala ebandleni eChrist the Rock Kingdom abazosonta, ngiyabadabukela kodwa ngiyababongela abazoseva. Ngiyabona bonke labo abazoseva bazowadla ama-benefit oseva. Thina sikhulele emakhaya, awukwazi ukuthi uma inkomo sihlatshiwe yahlinzwa le kithi kwaZulu angazi ngapha nokuthi la noma le ngasemabhaceni nithini, kodwa akekho umuntu okethi makade eyohlinza noma kuthiwa ubebambe nje umlenze noma umkhono ihlinzwa nje. Ongahlinzanga ongayixebulela yonke isale sikhuma kuthiwa yeka wena ukwazi ukuhlinza, ebambe nje ebambelela abahlinzayo akabuyele ekhaya engaphethe lutho. Khona lokhu sithi ngelithi amantshontsho, angazi ngithi yini lena ngini. Yiwo amantshontsho. Bonakala ngamantshontsho ukuthi uyela okuhlatshwe khona. Kudle nobe ngazami aye la kuhlatshwe khona. Nakade bekuthiwa phapha uthanda imizi yabantu yahaha, ibona abadlabazi bakhothi nini. Behle beze bephuze isobho lamantshontsho akho. Ngeke uNkulunkulu angamenzela isibani. Lo mama lo ngabe kafelwa indoda. Abaningi babenele bemasi.
abaningi mhlawumbe 5% eyaziyo lento engikhuluma nayo, mhlawumbe 2%, mhlawumbe abantu ababili, mhlawumbe akekho, angazi. But kwake kwakhona isikhathi esibi, amandla ento ukunabantu abayibona isamithiwe. Yikho kunabantu abathi bemithi improfeti babalekiswe besamithi. Kuthiwa uhlobo lento imithi akuyona into le ongayimithela noma. Useyisola uyake nyangeni asam. Afihlwe ezethwele. Zithi inyanga 2 nje kasekho la hlala khona. Zithi 3 kasekho la hlala khona. Sithi siyaqala siyabonakala kasekho la hlala khona. Kuthi kushaya isikhathi sokuteta kasekho la hlala khona. Azateta atethele lapha ngamithelanga khona. Kubonakala ubungozi bento. Ngenxa nimzwe kahle la worshiper usiphehlema ethi sengathi njobula kungangathi uyihlalele wedwa ngalovebo ngabantu hlala nje njengomuntu ongathi uzewedwa enkonsweni akukho nawo hamba nenkosikazi le ngikhuluma njengamanje aywadinga amakhaphuli idinga wena nje.